KarbiAnglong Autonomous Council pen forest sai kamaphan lang plot pen sirarong hangpi sangti kang hupo. Lang mi piyamang along polling station committee kimi ke sengpon. HDP Cup football kapatu ke pangchengpon. Kardong piniada pa birta long penilisang pi marvelous rong parpi. Nonarju ikta birta angton pen. KarbiAnglong asang ti arlong la pen koila kanghu ke pon lam kimi kalilo. La so pena joksi lang roi lang jeng pen dang lok nampi namdur anta phalang nu lapsi kiwir de japhan derdil. Bonda la sona por hut KarbiAnglong Autonomous Council pen forest sai kamaphan lang plot pen sira rong hangpi ajo phirlo pupe sang ti arlong kanghu pon ington pon pelang. Lason si KarbiAnglong sang ti arlong kanghu ke pon ang kilit pik lake solang do rata theklong prong. Lasi sang ti arlong kanghu ke pon ke pa jumji aphan ke damtang arua chiklo ni phai inko ranar kep surihinira inko raptiar ni KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MP Amar Singh Tiso EM Madhuram Lekhe KarbiAnglong Autonomous Council Secretary Dilip Tera ISS Dr. Vijay Gupta lapen sang ti moholder anparta Hampanga song do anpen chingki chuthang pon. Sang ti arlong ki phura tum an machine ke the mate JCB, Volvo scanning machine haihui enlong lil. Jongsi lahai machine ke the endet pulote suri hokep pen lak isi an fine mate adai NG pusi KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ningche pon. Bonta sang ti arlong kanghu vera bang phi sira ronghang phi KarbiAnglong Autonomous Council lapen forest sai kamaphan lang plot pen nonanta ajo phirlo sangti ki pon kanghu ington pon pila. Lasi sira rong hangpi aphan KarbiAnglong Autonomous Council lapen forest sai kamatum tong sangti arlong kanghu ahowang ke thoma lapen sira rong hangpi komadlo pusi All India Karbi Students Union amaipu Easterson tiso lapen chunbang mensing teron lapen Finance Secretary Belson tiso atum pen lamphe paklangpo. Moholi si along pen Misin ke isi vet si along choji la pena kile along lepi sedamit dak no nang le ro phike ajesibi da bita long mission ta hini do liputang de la ke KarbiAnglong Autonomous Council CM aphan lang prokalima la pen ke department aphan ke lang prokalima la dabda ke lilang sirarong hang pike hala pura dola la si sirarong hang pike la ke inot KarbiAnglong Autonomous Council la pen department ke lang plot abang people sinitum hong lang ko Kai arni talak bangke department tum anom sa teng ke klemon de banglo kai ta karju je banglo ke pat ke pulo pujo alam kate kapate pek na bang philo la hanlo alang mo holder po men pa alang la bang so amen ke en pa ale ke en lo abang philo ke non ladak na me alang poisa long dun sila an pa klemong poblo ke alang si responsible ano ne do claim mo pu alang kachi chak hip ajoy ne si la tunda ke claim hai lo da no la da ke claim mai gojen singa no la no la ke khadan yo barrier lo sai de lu dak si phur la lo to tang te ile tom la sun si phur la te tum kuna lo do lang ke mo pi ke long le ave bom lo no na kon bom lo putel hai tum non mun na ke chana por na ke jar por itum ko son lo la hai long le ka chi preserve don thek ka chi protect thek ko la son le putan la si la dak mo hol ma jok abang pi mo hol tum sta me mo holder tum sta me department la pen KarbiAnglong Autonomous Council Dr. Tuliram hang pe kapin khala teng le claim ponang ji pusi to hin na chuning wilo la pen ge forest department atum da people lo atheng no ma sila bang so cycling people lang on ding lo la tum je ameka sila tum chi charge den ano si ga jilong de mala tu la sila tum da ke chok chi tactic la dak la ko man ma jok le in charge ta me ala phanta forest and environment department in charge EM do posi alang litum hasame action na gi pusini to hin na chuni gil la pen ge pini la dak sa me misina kele do kokpot forest department atum phan alang litum la EM bang forest EM bang encourage tim bohasi na pala nang gi la pen dak akele ge do an ge misin do sis nang la pen ge ke pathik pon tang do May 28 la bang so minus song do je aron re pen ke klama sai ange gari sta me sis nang gi bagali te fine nang gi penalty ho me 1 lakh klasi penalty sta me khana News Report KarbiAnglongLIVE.
Nijang Karbi Anglong langmepi amang pu arong along APHLC asong pen langmepi amang arong along polling station committee akimi keseng ponamai padopon. Bangso mai long mai chari pon ke dhonsing ingti la pen mai along aluhi sarpo aman pen kachatong dun APHLC tiripi amai pen kursing timu Vice President Women Wing Resika Milikpi Women Wing chunbang nirola bepi la pen rat cyclem bang rensing rong phartum chatong dun simai RD pidun renti. Dak langmepi amang bang lesi dirta kemi Arang litum APHLC present jai kathar sanak in khara tengpen polling station litum ke hang dona tengpen da kimi polling station long pon lo asila bangso polling station ke long pen ko puthot litum da polling station a committee ko seng thopit lo APHLC da kini demanding la pen la parent body atoma da seng pon lo lasi la bangso ke seng nang ko bangke la ke karbia khe ben chenglo englong aso khe atum kaching thura fansi तो ला बांसो कमिटी के सेंग ला बन ला पार्टी के सेंग पन लो लसी ला बांसो कमिटी के सेंग लो पिनी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ला पेन अदोवे अलांग तुम आरपुता चे बाक पन लो लसी ला बांसो आरपुट टेंग बेंसी नॉन केवांगजी इलीगल लोंग समेलांग तुमसी काम के क्लेम पन पो ला पेन रोंग को सन सी किसुम के बॉयलाम थेता रात फानंग तुम की पाकलांग पन पो Keruni pen Mohan Deron KarbiAnglongLIVE Lakhain koi resi Borjan constituency angkang matijong ni phai narkep ani HDP pathu aklamalong HDP Sports Association pen chepater piponsi HDP Cup football ke pathu ke pangcheng pon KarbiAnglong Autonomous Council em Surjarong Park akorte akibisi karlitang munthirong par amen pensi bangso ke pathu bipon aluhi sarpo aman pen em Surjarong Park chetong dundo kasarap kongchun bang rashbu teron HDP rat cyclem bang Chandra Singh teron Singh Timong Borjan Vidisi Sonaram Singnar HDP Lems Maipu Chandra Timung, Dilai Police Station OC Akash Gogoi, Chairman Sanjay Binghi, HDP Sports Association Maipu Philip Teron, Chunbang Kaman Tiso Lapen Penang An Man Peng ke thegi dingatum chatong duno. Matijong ni phai nar kebar ni kepathu kache phopon lake Jirpo Chingrum FC Lapen HDP Sports Association ambongsi chepholo. First half ahut puputa goal chipi un eded lo bonta, second half ahut ke Jirpo Chingrum FC atum goal thapa prangno. Kijoda poranta HDP Sports Association atum kachitu un edera jok Jirpo Chingrum FC atum goal isi pen chepahai pon pinini phai sirke bar ni ke pathu ka chepho ponji lake Munsi FC la pen Kasa FC ang bongsi pathu chepho pon po bangso kabalong kadokwe team inkoi an chetong pon lo 2024 kucingani so kangku pon na melong do sport sila na mepu kiti pon long alang lito family pin na kasi to atumhan little HDP sport station na hitpen happy mowe majil pon mowe dira mangso kap la bang ni new activity mungkin family ahem tu na tumhana kachiki momen na pon ana mehudu me happy je hempu mukang rasinja me happy samubari kirang dilangan isi tamean se lang litu mahem tu isi cingnek cingni apen tukan me sampai foto HDP sport station na hitpen jadi siang bong akhir ini kalau nyepan kecikimu pun dari apen guest of honor da ke doan nile rutin mansa men pipopelo suruh palo HDP sport station Pini opening ceremony kali tangan hirong kap pathu pon amen pe pon kiti pon lo along nang kacit tong na tuman lagi so bona kado gabe lang tum HDP sport station no station na hinpen ni tong pen tum apen si pa hin tang churu pa jiro lalu lah si football pathu la bang kano je kate thang kini pathu lo la si kado gabe KarbiAnglong along kami along kami sport station na hinpen club sport station na hinpen kalau so club balik long dak le ko ka chulong de pathu long de si non la bang pathu ko de Dilaben Bijay Rongpi KarbiAnglongLIVE Matijong ni phai narkebar ni Phuloni constituency kaparlo loring thepi borsing ronghang mini stadium along khel maharan hawar kehat LAC level competition ke paman pon labang so sai matijong ni phai narkebar ni adap narkep malong pen pangcheng pon lo lapen bang so long hawar kehat LAC angkang kaparlo kaprek constituency pen wangsi football volleyball kabaddi pen chenglok kaprek ason sitame pathu ponpu mate chedan ponpu lapen bang so kapathu angdung kiti kapathu ponji non kewangji matijong ni phai
kep an pathu pon po aben bangso ang dung kitia long ka pathu ke hai atum si puthot district level ang deng pathu pon thu po laben bangso along aluhi aman peng pen ka chatong dun laki KarbiAnglong Autonomous Council em Kangbura Kiling KarbiAnglong Autonomous Council em Billy Mohan Khaglari Dipankar Bora social worker sangpi Sabina Teronpi lapen aluhi aman pen ka chatong dun laki Phuloni Center Municipal Board Chairman Moja Singh Ronghang Phuloni VDC Chairman Dhoniram Ronghang BJP Phuloni Mondal President Noren Be Phuloni Lems Chairman Bidya Singh Rongpi pen chenglok ke ongdung man pen ki dotum chatong dun si labang so sayalong RDP dun ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি নহয় গোটেই অসমত প্ৰথমত বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত পঞ্চায়ত লেভেল পৰা আৰম্ভ হৈছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ MSC লেভেলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 14 নৱেম্বৰৰ পৰা আমি জেগা জেগা সমষ্টি বেলেগ বেলেগত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ 14 নৱেম্বৰৰ পৰা এই MSC লেভেল শেষ কৰি আজি আমি ইয়াত হাওৰাঘাট LAC GT MLL LAC লেভেলৰ খেল আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াত ইভেণ্ট আছে ফুটবল ভলীবল কাবাডী এথলেটিক্স চেছ ৰোড চাইক্লিং এইবোৰ ইভেণ্ট ৰোড চাইক্লিং ৰাতিপুৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত হাওৰাঘাট LACৰ আজি 8 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে হ'ব আজি আমি তিনিদিনাখন আৰম্ভণি কাৰ্যসূচী আপোনালোকে দেখিছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ কাইলৈ তেনেকুৱাকৈ খেল আৰম্ভ হ'ব 10 তাৰিখলৈকে ইয়াৰ পাছত আকৌ বোকাজান LAC আমি 13 তাৰিখৰ পৰা লৈছোঁ আমি ডিফুট LACটো সম্ভৱ 18-19ৰ পৰা লওঁ তা LAC লেভেল শেষ হোৱাৰ পাছত যিবোৰ খেলুৱৈ মানে LAC লেভেলত তেখেতসকলে ব্যক্তিগত ইভেণ্ট যেনেকা এথলেটিক্স যিসকলে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড পায় তেখেতসকলে LAC লেভেল শেষ কৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত আহে Phuloni pen dirchuna rongpi KarbiAnglongLIVE Kidamdani phai trainer ke barni lage lakhain ko rapho nilip ke parlo borpung arlongwuti po adimalong MABKA mate malongari baptist kachingrum amai arlongwuti baptist church along mesen pen pachun po bangso amai long chepahem phupon MABKA amai phu divin be hin pen pendel kangpu padupo lapen cheklo longso kapang charajai mek en pon laso mai long birta ke me ke than pon lake than bang Reverend Tenson Be NKBA Executive Secretary ahin pensi jisu amahang ke thek alam pajermi pon Nali tumsi pirthe akathe anglo Matthew angdeng pi pho angdeng so krip li pen athipi en ponsi jumi sen pen than pajermi pon Mayalong malongari baptist kachingrum amailong monduli sirkep an chingrum chetosi mesen pen paman pon Pre-Christmas katalona jai megalong bithi langso baptist youth department pen praise and worship Bethel Baptist Church pen choir la pen kiro karchu arlongwuti baptist youth department atum pensi jumesen alun pen parju ponsi mai mesen pen pachun pon Piningan ten patay toksiya pong lo. Mas kalon pe. Lapen mondri sir cap do itu. Lapen mondri sir cap mondri sir cap lo filosofi sido. Long sede pe posisi lo pik. Setala ni kan sektor itu kreng dang hole tu Christmas ta le talon na pe posisi piningan ke patay toksiya pong ke chok dalong mondri si. Laan alon kit do pendel kit he nang tu mondli sir cap ang bong kachi room se ikle malaso. Lagali metang ani lo pen kachi sik. Itu ala tem la kichang monia tem seri kam along oti bapti sa modia tem an mitang an ninga lo pen la tem aton tin jing lai lo itu pe prek mu chona an kan bang pe aso palang ni mu chona po ba metang pe sa pen la chikin da lo an metang tangka kachi rung ta la tum dan ta dara tangka tum suri siya cha khoro cha cha na an magi metang personal kachi rung ta siya to so pachun News report KarbiAnglongLIVE Tandi pinya ada pa birta bangkila pansi kangton iglo domi thakme kardom